State Information Commissioner Ratan IAS Officer Pension Dr. Remremi Changte Chu in Khan La Sap General Vijay Kumar Singh an rin om na Hlutea tirin alalut DPNAR Minister Puke Sabdangan Saka na thok ai kala ka fanga chultir mi som hnile pako zinga Tourism Department na changin tamberin mi som pariat chultir ani thu house chill Pakistan President Asif Ali Zardari chuan India chu Indo na dang nei le turin ain buat sa ini na soi West Asia Indo na chuan nilina aluta a US President Donald Trump chuan bei puithak na lian zok ala omdon ni in avo khan Aizol changin Runmawi TV clear to te chbai ule Anggu Ralte kani a Chanchinthar kim chang zokin ilo clear chun jamang u State Information Commissioner Ratan IAS Officer Pension Dr. Remremi Changte Chu in Khan Larsap General Retire Vijay Kumar Singh an rin om na Hlutea tirin alalut Laklo in khom hi lokbavana nei ni in Chief Minister Pulal do oma Speaker Pulal bi exam le official dangte antelani Dr. Remremi Changte hian State Information Commissioner post pani zinga pakhat alu anga IIS Officer Pension pu mangjinam to thang nen State Information Commissioner ani dun don ane Larsap General VK Singan Durbar Hall Lokbavana Mizoram Changa National Level Kamatal National Cadet Corps NCC Cadet Sompo Kwatelum Puina Hun vo in Khana buat saya Chief Minister Pulal do Oma Sports Minister Pulang Hinglava Marle MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Thangatanen Antel Pui Larsap chuan Mizoram NCC Indin Tharzel na konga masona thar amu chu phur omati thu soya NCC Group Headquarters Aizol hon thar anile hemin huaya Mizoram NCC unit zongsong te chataka kalpui ani chu lom omati thu soin chalai tamzok in NCC anzombel pha nge be sei thu soi India ram NCC cadet sang chuang zinga fiana hau tak paltlanga national level kematel thei cadet som pakwa Mizoram in anei chu chuan omati thu soin hei hian cadet te tei mak na in thunun theina le tumru na satzia alantira fakpo an phul he ani atibok Larsap chuan NCC Group Headquarters Aizol Hnuaya Third Wing ni turin Naval Wing din adu thu soin a hlotlin thuai the nan Group Commander chu chak taka ma la turina cha NCC te cadet hlotlin na phena Bichangkai nu le pa ziti tu le NCC officer te kai shwaina le fuina te chu fak omati thu soin NCC cadet te chu du tok mailova tun ai na sa ka chan le turina fuya ma ni in thunun na rin omna tlom ngai na te chom nung chung zel ramta na thei top chwa turin a fui bok ane Department of Personnel and Administrative Reforms Minister Puke Sabdangan Saka na thok ai kala ka fanga choltir bi som hnile pako zinga Tourism Department na changin tamberin mi som pariat choltir anni thu house chil Void Assembly thut khoma zonale chana huna he thui so in DPNAR Minister chuan Sokarin ai kala ti to pani thainan na satakin ma ala a Aikal la te chu atul anga shemzel anni atia Sokar na thok aikal la ka fang hian mi somthum le pasari te chunga malak ani to thu soin mi somthing le pakwa choltir anni a bidang paria te shemna te naw le zil haw na pek anni thu soi Tourism Department na changin choltir mi som pariat Power and Electricity Department na changin choltir mi pasari School Education Department na changin choltir mi panhi General Administration Department le Health and Family Welfare Department na changin choltir mi pakhat veve te baka Higher and Technical Education Department na changin shemna te naw le zil haw na pek mi pariat anom thu haw sa shil Tourism Department na chang choltir mi som le pariat te hi Assistant Receptionist PE panhi le 4 grade som paruk PNE Department na chang choltir mi pasari te chu Electrical Worker paruk le Group D pakhat ani a School Education Department na chang choltir mi panhi te chu MRT charveve ani a Health Department le GAD chang choltir te chu Group D PE pakhat veve ani a Higher and Technical Education Department and changa chemna te naw le zil haw na pek mi pariat chu Government Scholarship College thok Assistant Professor te ani DPNAR Minister chuan Sokar na tamzok chu confidential avon chi ani awangin Sokhan thok te chau tho turani a Aikal te chu Sokar na thok anni lo awangin Aikal lak chuan India dan pui abo chiani ati a heiba ka hian Aikal lak chuan zik tluak taka Sokar na zong te ma khwa adib dalawangin natural law abo chebokani ati a Sokar chuan tun thlengin Aikal lak dan siam tumna alal nei lova Aikal mamo na thok thathei lo tetan Mizoram Special Voluntary Retirement Scheme sangni somthing lepali siamani thu house chilani Saski Lona Jail Thom Chanatu Project Changin Central Jail Aizol Baka Champai Siaha Mamit
se chip lunglei kolasib le saitwal district jail at malak mekane Home Minister puke sabdangan assembly session nei meka ep to member mamit BL2 puishal zirlian na zona zeka chana he thu hiatar langa jail changchanga te hian na tam tak tho ani to thu le tho zo ero alani lo thu atar lang bok Home Minister in zona chana atar landani Central Jail Aizola Superintendent Quarters sakmek ni in za som kwa zo to ani a mi po ward zo na za som sarile panga zo to ni in choka le dining hall sakna za som thum le panga zo ani to a mi po water sakna le MI building sakna chan ani to a administrative building satura malak mekane champhai si ha ma mit sel chip lunglei kolasib le saitwal district jail at thok tu chen na mi pale mhei chaward zo le athar sakta ba ka nadang tam tak tho mek le la tho chan lo aum nia tarlan ani bok Tukinda Sri Khan Sairang Rail Station na FCI Bufai Quintal Singh ni sanga zakwa le pakhat phur rail wagon somli le pahni alo thlenga Sairang thlenga rail manga Bufai phurthlen masak per hi Supply Minister B.Vanlalchhanchhuahi le FCI State Level Consultative Committee Chairman Rajya Sabha Member B.Vanlalmawii na te baka FCI Mizoram Division thok tu ten anlo huakane Supply Minister B.Vanlalchhanchhuahi chuan rail manga Sairang Rail Station na Bufai phurthlen ani ta chu Mizoram puitan thilchin atlak nia shia thu soin furpui do thleng tura po athamwan thak so thu a soya Mizoram in thakata Bufai Quintal Sing kwa le sang sari amamo thu le Quintal Singa le sanga chu FCI atanga donani thu soin Quintal Sing li le sang khat chu athona kan don ani a abak zong hi open market sales scheme OMSS domestic atanga le ni in Bufai quality thazok le tura malak chho mekane atibok Aizo lunglei le longtlai FCI go down na da tur Bufai chu Sairang Rail Station alo thleng thin to don ti soin Babie Rail Station na Mizoram maralam go down na da tur a thleng ve thung don ni in Supply Minister chuan asoya Bufai chu pathian ni ate jingle zana te a thlen hun om don ti soin Rail Station atanga Sairang din thara FCI go down na motor lianin at hiar na lama Sairang khotlang nun po ati buai china omdon wangin Sairang mipuite do thaina le hriat hiam na angena hemi chungchang hi Sairang khotlang le wai machwai tu tenen po an soi ho to thu a soi bokane Mizoram Sokarin kumsang ni somni le palia changa bu hum le chanin Mizoram hunchang changa mi zale pasari hena changin kejinwa ili sing khat sanga zarugle somrugle patni aleito Assembly session nei meka Agriculture Minister B.Vanlalmawii ep to member longtlai West BL2 pusingun lian chunga zona zeka chandanin Mizoram Sokarin kumsang ni somni le palia changa bu hum le chanin Mizoram hunchang changa mi zale pasari hena changin bu hum kejinwa ili sing khat sanga zarugle somrugle ni aleito a heng buhum te hi modern rice mill kudam pangbal ko na da kho mani zona chana alandanin Sokarin buhum aleite hi ayen chinnan engamo cha chu herani a mil nei tu in a thalna suma changin buhum manchan ve keji khat cheng som panga hisapin Sokara chunglu tang la heralo ero chukumina buhum la khom mek tenen public distribution system ration dorkal tlangin semchua tura ruwa manani a Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department lamin ruwa manna an siame kane Health and Family Welfare Department waya January ni khatsang ni somhile pali nulama advertisement siam lova thok tulak so man Health Minister Pilalrin Puin Assembly Session nei meka ep to member tuirial BL2 Pilalrin sang Ralte zo na zia ka changin he thu yatar nanga kumsang ni somhile pali nulama advertisement siam lova thok tu som lak ta chu Dr. Jonathan V.L. Tan Kima Medical Officer OA and MSD Ramhun Vengthar Date of Appointment October ni som pathum sang ni somhile panga hlo cheng singli Dr. Silal Mangai Sangi Kanan Veng Medical Officer MPCDCS Date of Appointment October ni som pathum sang ni somhile panga hlo cheng singa Dr. Mary Biak Pui Luang Mual Medical Officer Ayurveda Date of Appointment October ni somhile pariat sang ni somhile panga hlo cheng singli Dr. Lerwad Dika Ching Veng Medical Officer Karunia Date of Appointment October ni som pasari sang ni somhile panga hlo cheng singli Dr. Vanlalmawii Chan Mari Medical Officer Karunia Date of Appointment October ni som pasari sang ni somhile panga hlo cheng singli Dr. B.Vanlalchhanchhuahi Luang Mual Yoga Professional NPCDCS Date of Appointment October ni somhile patni sang ni somhile panga hlo cheng singhile sang riat Vanlalshiat Pui Dor Pui Vengthar MPW
OA and MSD date of appointment October ni som pali sang ni som hile panga lo cheng sing khat le sanga Vanlalchhuan oma tuikwal north MPW Ayer Vidya date of appointment November ni ruk sang ni som hile panga lo cheng sing khat le sanga Zo Matsuani Ramhun Venglai MPW Karunya date of appointment October ni som thum sang ni som hile panga lo cheng sing khat le sanga Zo Runmawi Ramthar Lunglei dietitian NPCDCS date of appointment October ni som hile pariat sang ni som hile panga lo cheng sing ni te ani thu health minister in zone achana chuan tarlan ani Longtlai Bursa P of Need Man in National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHID Sale How to Tele Contractor BRN Infrastructures Private Limited How to Te Apisa Kovin Lungai District National Highway Kong Pui Zawle Siam Chatna Kalmeka Anatho Din Munle Matchop Te Asoi Pui NHIDCL BRN IPL te chuan work plan zulzuya Anatho Din Munle Harsat na omte Mabak Anai Dante Bursa Pi Anchila Bursap chuan thiriat kong leimin na lai le tiway filling station board chho kong chu lungrem le tuiluan kor brick wall emo retaining wall emo side drain siam le kong luan black topping te ngai poimo masaka neitur le ama thiang bera zo tum turin hria tirani work plan bo zui dhan le an na tho dan bursap hova endik turin ruam manna an siam bok Khosol police set chuan kumin January le February thanical ta chung khan zu le rui hlo engamo zat le kuwa thanem takan man Khosol police hian January le February chung khan heroin number 4 gram zahi le pani ba ka met kg som pathum point pariat pasari pathum man mana hemi chung vek hian zu BEDC liter zanga sumnga le pali le rakzu liter sumli le pali an man bok hei ba ka hian Khosol police chuan kuwarau Sing thum sang nei zariat le Myanmar changa dan phalawa phurulu foreign cigarette oris case som thum le pathum an man bokane heti lai hian excise and narcotics department khozol chuan thalhui February khan thu boy som pani ziak lutin hemike hnoya hian mi som pakhat man an nei boka END khozol hian thalhui February khan IMFL beer cane som rakzu liter som pasari point pasari le BDC liter ruk point pakhat an mana zubit lai trin ruk an man tel bok Congress halain voin khan an thudon bo zuin simhui dai tlongkam mi malram chung railway lamin manchoi leivung an pei chu an enfia helaya leivung pei hian furpuya na satakin tlongluya achalo zongin honglian tak anei ngei don ni in an soi tlongkama thlai chinga eizong chung ka tam takte point heleivung pei hian an huan ti chiat sak an hlau hlen in Congress halai chuan an soya aranglama enfia atul anga mal turin thunai tu te an nge ne Congress halai thu chuan chuan helei vung peina rama hian kumsang ni somhle pathum vela phwa chop dawa thlam sakani thu le tuna chuan thlam thatak adin to thu tar langin he thlam hi unati thlam ni in Congress halai thu chuan tar langa thlam bungrua le asak na manrua te po thatak tak nia soin thlam bula chuan si hui khuwa po chomzo tur khopalian tuida khon siamani thu po tar langin he thlam chevela hian kumrei lo te liam ta khan si hui khuwa tuilak chu aruka po pen aloni to baka thonthura thlak taka in phum tel ni in an soiti in Congress halai thu chuan atar langbok LPG le POL report lo clear sun zamangu nimin zingdar kwa le vo in zingdar kwa in kara LPG cylinder sangli zasari somret le pani in firing te supply check gate paltlanga firing te supply check gate thanga thunun danin POL kiloliter za somret le panga Mizoram chunga phurulu anibok vo in khotsin clear sun zamang State Met Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center aizol changa meteorological data chinchia danin vo in hian ruat la omlova temperature alum lai berin degree Celsius som hile panga ani avo lai berin degree Celsius som purukani konhon lam chu aniam lai berin za som li ani asan lai berin za som rukle panga ani naktu ka Mizoram puma khwa achatrin ani Zoram po lam chanchin ilo thlir chun zamang Pakistan President Asif Ali Zardari chuan pahalgama firfiak te bei na in rampani te inkara sipei lama buai na achu atanga kumkhadon liam hnuwa India chu Indo na dang neile turin ein buat saini na soi parliament thua soina Zardari chuan New Delhi chu regional stability atan buai na ain inbiak na thangjok turin ngen social media video adara heta hian Zardari hian he thu hi asoini kantulang hian video hi adikle diklo chumi mal takin
adik rengem ti a hre theilova hei baka hian zadari hian teran nena ramri kal tanga buain a chhuah mek lai hian Afghanistan nena inbiak lan nei phut bok Arab News report in atarlan danin Pakistan President hian Afghanistan chu India ta na ayo tu anga chea apu bok ramdang thil tum indo na mun atana anman hi bansan ro ati bok hetu boy hi Pakistan in kumsang ni somni le panga a Afghanistan ne na anin be mek laya Iran apu na masaberani India chon hetu hi voi tam tak alo nol to a thil pathum achiang pakhat chu Pakistan hian firfiak pol alo mi khuala firfiak ta thil ti a sponsor bok panina chon Pakistan ram chunga hlo chamna awangin a then omram te mo pu hi thil hui tak ani pathumna chuan Afghanistan in aram chunga thunai na aman awangin Pakistan athin rim hle ani ti in Indian Ministry of External Affairs thupuang tu Randir Jaiswal chuan alo soi to ani India chuan thlama sakhan Pakistan in Kabula be pui athak chu adem thua soya Cartin press briefing nei na Jaiswal chuan India chuan Pakistan in Ramadan thathiang hlim chunga Afghanistan ram chunga civil mi ta thi na thlen tu chu na satakin adem hleni Pakistan in aram chunga a hlo chamna te ponlama pholan atumna dangani ati West Asia Indo na chuan nilina aluta Iran hian ram than oma US in nga naram te chu America naram anga ngai ani tur thu apuan nuwa a chevela US base chu abei mekani US President Donald Trump chuan bei pui thak na lian zok ala omdon ni in avo khan February ni somni le pariata US le Israelin Iran anbom nuwa regional stability hi asang chole a Israel chuan operation hi Lion's Roar ti in avo a US chuan operation Epic Fury ti in avo ani hepoi khoina thlanga hian Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei athia khovel mun changa Shia community ten nor an huai khot na sa hle Iran chuan an Supreme Leader tha ani awanga phubalak atiama Israel a then omram tam tak Qatar Kuwait United Arab Emirates Bahrain le Saudi lamte hoin Michel ka chu atumani bompuak hi ala chun zum zela tuna chuan Israel chuan Lebanon na Hezbollah chu abei mekani International community chuan Russia, China le North Korea te chuan America chu preemptive attack an awangin an soisela inka hai nei ngal turin angeng India Prime Minister Narendra Modi chuan Gulf achwai tu engamusa ta bia Israel mi Benjamin Netanyahu po atela remna siam turin angen ani ma se chaman in biak na nei pui tura ain pe thu asoilai point Iran chuan in biak na nei thai ani lo thu asoi Iran transition so point Supreme Leader thar than na athok tan to bok US President John Indo na hi karli vel tal ala chunzom don ti asoilain ara chua tur ero chhia talani lova thil thengdang lam chak tak kara zo na bulpui ber chu Iran le US in late sin na hi engtin nge aron ir chua dona regional security le khovel remna tan enge athlen don ti hi ane Russia cargo thona Il-76 chu Myanmar se pe mun pui naipito khopuya ela airbase avoi tam tak chumin ral thuam le thona oil anthiar lut thin march ni khatba ka February ni somni le panga le ni somni le paria te khan Russia cargo thona Il-76 chu Myanmar se pe mun pui naipito khopuya ela airbase a chumin ral thuam le thona oil anthiar lut lai mu ani revolution shwai tu zinga pakhat chuan mi pui sipei ten na satakin Myanmar sipei ne tumin do thin ma se ramlian le thil ti thei tak tak Russia sokarin kongchi changa apui zel hi rilru anadu hle ani ti in soi kumsang ni somni le pakata Myanmar sipei anram chunga thunai na anlak nu changkhan Russia sokar ta Il-76 thona lian hian naipito airport le ela airbase a hian bungrua phurin achung fo to a hei hi Myanmar sipei sokar le Russia ram inkara ral thuam in leina le sipei lama thopui na thuk tak ani zealan tir tu ani ti in revolutionist pakhat chuan asoi bokane khatizong khatun tuma Chanchinthar kan ti chhuat thei te chu ani